deteng ikannya projeto estrada rural ne foi na usaitan ya pacote walu na estrada rural ne beita halos site visit semana ida por sigma kita foi na usai tudo e já ne te implementa ya posto valibo posto kailaku o posto bobonaro posto kailaku magai ita ya projeto ida por projeto FRC ini yang sector ida ita implementa ya posto valibo mosanesa estrada rural ia valibo lima pacote tolo enaba ia posto bobonaro mos ia pacote tolo hati enaba ia tolo hatannya perbanyak saya media mosana neba nebe tolo hatamos agora sai o siguni molo no ayaras maleta ayaras por ita halona sai visito to ona ita sel mobilizes meeting depois começa a companhia sira bahatama na sirnya documentos de standardização e ia 2016 né documentos de hatama ia 22 agora se hatama e resultado se sai foi fevereiro também na fatem ita usi obras públicas usi ba comunidade sirahutu usi ba autoridade local sirahutu atu coopera com parte italiana atu ne obra ne vele la odia carga implementação ya ne va ia companhia rumah atu clearing atau hamos yang neba maka kondo aiwan rumah kona saya rumah makona tahu su autoridade komersi atau kopera tambah akar kate tirit ya media estrada rural nih lah iya ganti rugi dah tambah nih maka usuba suko sefialia sira tu kolabora hamo tu komunidade atau desenvolve belawa dia